channel ki tok fan tu ke menta lemar bala jurong sui yang perlu ngelawan hone dekat hapsu yang mudah hap lo pek sui jangan lah hebat tak ada lawan hone dekat hapsu yang mudah hap lo jauh sui Hello bro, berapa kita kan live stream. Ngambut hap sini no pernah lemar balajrong sini tak ada. Diam, isu lahir ngahaban supet lemar balajrong tu. Te pelaknya ban ajengmut kemenangan hab ini sini. Tambah lah tapi ajengmut dah kalenti bomdai te ngam trek mo. Ajengmut dah kalenti badai. Ngam sa hak design tak hab di sini. Biang mo dah khap na nasak si tang hajrong ailan yo nasak ya si tang hajrong dah teru kamera isneu mo adu kata fans juga kita don sambut ke bapek mentah ngawan hane dukan kap sini perlo kamu don kap lu sini nomor bau lahir tak lah isnu pi lahir lu sini sana sadin ru lahir deh ban isnu deh ngam sing tenar deh yang tip ka clear kan ka live stream nomor chane bun breu tak tahu bun ki balik kai mobile nya ke lada bun ki ba penangkam mobile ki internet users unta lada ngam penangkam wifi kan la ban nam clear ka live stream kala ban thut ngam tip happy ki nongpet kalau buno ka me ka live stream atau ka thut ne ka clear ne mata don hang hat kan kapsu apa tu khap ne su mo kene ga dukan kapsu perlo kadon sene sang mairang kadon sa mairang yang sat khap bunsin nang ne kadang adam kam kapsu ngasak ban macam ni te ngalasu tenap hakane kadukan tak kadau mata kadang siong hang ni nomor ba iba kapsu dan tamar we dang ban khap itu we satu te dang siong ni dang aplan mo te perlo mata ngan khap no